Ibizo lami ngumkhonto kaChaka Moyo, ngukhansela ka Ward 3 eWankerula District Council. Kule mkhuhlane ehlukuluza abantu kakhulu emaphandleni lapha efana labo BP, o-cancer, amadolo, iqolo, ichukela, lemkhuhlane efana lale mkhuhlane esingathi imkhuhlane yengqondo labo epilepsy esingathi ama-fits. Yiyo imkhuhlane evamileyo lapha esigabeni, kakhulu lapha abantu bama-reserve kumbe ngithi emaphandleni bahlaselwa yileyo mkhuhlane. Bethi behlaselwa yimkhuhlane leyi abantu ukwelatshwa kwakhona babelatshwa ngendlela efaneleyo. Ohambayo ayefika esibhedlela uyatshelwa ukuthi kadlulele phambili, abeseswela leyo mali yokudlulela phambili ngoba kuyabe sekudingakala ukuthi agade izimota ahambe ayebona udokotela. Odokotela kabakho lapha emaphandleni. Ngokunjalo futhi esefikile khona ngale hospital ulakho ukuthola imtshina, kuthiwe imtshina ifile kumbe imtshina idown. Kusenza ukuthi lumuntu vele abesehambele ihara ngoba akukho vele ukwelatshwa umuntu kungela ukuthi adlule emtshineni, engadlulanga ku-scan, engadlulanga ku-X-ray. So kuleminye imtshina abantu abangazake bayibone kodwa begula imkhuhlane efuna leyo mtshina enjengabo CT scan. Abantu abazake beyibone yonke imtshina le. Abantu abalama-stroke akaze bayehambe kuma-CT scan ngenxa yokuthi bahle behluleke khona ukuthi bayefinyelela khona laphana ngenxa yokuthi kuyabe sekudingakala imali enengi. So uhulumende sicela ukuthi ngabe uvuma uhulumende kumbe sidimande ukuthi uhulumende asiyakhele ama-hospitals fully equipped, ama-hospital alemtshina yonke emakhaya, emaphandleni, ngoba abantu bemaphandleni abanengi baphathekile, njalo abantu benjalo bephathekile akula bantu abaqhatshiweyo ukuthi ma sokudingakala izimali benelise ukuthi bayefinyelela lapha ngenxa yokuthi imali leyo bayabe bengelayo. Njengoba thina sivele silapha eMatabeleland North sibala nge-marginalized community. iMatabeleland North ilabantu abanengi abangela access to health, even yona education. So abantu balapha badinga ukuthi baxhaswe, beyakhelwe esibhedlela, kubuyiswe ama-specialist ebekhona kuzilezo zibhedlela emaphandleni. Uhulumende yikho lapho esibona useqakathekisa impilo zabantu emaphandleni. Lokho okwenzakala khathesi abantu bayahlupheka. Uhulumende uyaletha ama-specialist, alethe lemtshina yohlonzo oluphezulu. Imtshina yonke edingakalayo okumele isebenze abantu ibe khona ezibhedlela zenezo ezisemaphandleni.